Tata Group amadi Tata Sons ki former chairman Ratan Tata 1937 gi December 28 da poi amadi 2024 gi October 9 da sangsar thadokhi. Mahakna hinglingai da Prithvi miyam gi damakta masak thokpa thabak kaya tawduna sona hauragadaba misak ama oikhi. Mahak laikhidaba asina India khaktagi natana malemgi oina mensinba ngamnaroidaba ahoba ama lehauragani. Tata Group and Tata Sons ki former chairman Ratan Tata 1937 gi December 28 da Mumbai da pokhi. Mahak Indian industrialist amadi philanthropist amasuni. Mahak 1930 dagi 2012 fauba company asigi chairman oirami. Matam khara potharuraba matungda 2016 gi October dagi 2017 gi February fauba interim chairman amuk oirami. Khanghaudana health problem lakpadagi Mumbai da laiba Bliss Candy Hospital da admit taraba matungda phibam lusilakpadagi ICU da thamki. Masigi matungda 2024 gi October 9 da Ratan Tata sangsar thadokhi. Matam masida mahaki sahi 86 sukre. Ratan Tata Nebel Tata amadi Suni Commissariat ki masanipani. Mahakna sahi 10 surakpada mahaki mama mapaga khainakhi. Masigi matungda mahaki grandmother Navas Bai Tata na mahakpu yolakhi. Mahakna Campion School Mumbai Cathedral and John Connon School Mumbai Bishop Cotton School Simla amadi Riverdale Country School New York City da mathang mahitamki. Mahakna Cornell University College of Architecture dagi Architecture da Bachelor's degree phangki. Mahakna 1961 da Tata Company da join tawki. 1991 da JRD Tata na chairman famdagi potharaba matungda Tata Sons Company gi chairman asi Ratan Tata na oikhi. Mahakna sahi 12 muk chairman oiringai gi manungda revenue asi 40 times hengalakhi aduga profit na 50 times ki mathakni. Mahakna Tata Nano car asi puthoknabagi wakhal hawdokhi. Car asigi price asi Indian consumer ayambana laiba ngamnaba mongda lepki. Masagi chahi 100 surakpa matamda Ratan Tata Tata Sons Company gi chairman from 2012 ki 28 December da thadokhi. Mahaki matungda Cyrus Mistry na chairman oikhi. Adubu Board of Directors amadi Legal Division na Cyrus Mistry bu chairman famdagi lokthoknaba 2016 gi 24 October da board pikhi. Masigi matungda Ratan Tata na group ki interim chairman oikhi. TBS Group ki head Benu Srinivasan, Ben Capital ki Amit Chandra, former diplomat Ronen Sen amadi Lord Kumar Bhattacharya makhoi asina pullaga Ratan Tata gi matungda chairman khananaba selection committee ama semlammi. Committee asina 2017 gi January 12 da Tata Sons Company gi chairman oina Natarajan Chandrasekharan bu khankhi. Ratan Tata na mahaki personal saving dagi Snapdeal T-Box amadi Cash Karo Com da invest tawrami. Mahakna Ola Cafe, Xiaomi, Nestaway amadi Dogspot dasu invest tawrami. Education Medicine amadi Rural Development gi supporter ama oina mahakna the University of New South Wales Faculty of Engineering da challenge area sing da isingi fibam phagatnaba support tawrami. Tata Education and Development Trust na $28 million gi Tata Scholarship Fund ama thamlami. Fund asina India dagi Cornell University da undergraduate tamliba satra singda sel gi mateng pigani. Annual scholarship asina chawrakna satra kunlom da support tawi. 2014 da Mumbai da laiba Indian Institute of Technology da Tata Group na rupees 950 million donate tarami. Senpham asi institute asigi history da khwaidagi chauna receive tawkhiba donation ni. Tata Trust na Center for Neuroscience amadi the Indian Institute of Science dasu rupees 750 million gi grant su pirami. Ratan Tata asi mapunsi suppa mayum pankhide. Mahakna Los Angeles da thabak tawringai da nupi masa amaga nungsinarami. Adubu mahaki family member ama narakpadagi India da halakpa tarami. Nupi masa adugi parents na masa nupi bu India da chatpa thinglammi. Masina maram oiraga Ratan Tata punsigi oina yumban lambi da khongdakhide. Ratan Tata akhannaba award amadi honor kayamuk phangki.
ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ 2000ꯗ Padma Bhushan, 2008ꯗ Padma Vibhushan, 2001ꯗ Honorary Doctor of Business Administration, 2004ꯗ Medal of the Oriental Republic of Uruguay, 2005ꯗ International Distinguished Achievement Award, 2006ꯗ Honorary Doctor of Science, 2007ꯗ Honorary Fellowship, 2008ꯗ Honorary Doctor of Law, 2009ꯗ Lifetime Contribution Award in Engineering, 2010ꯗ Legend in Leadership Award, 2012ꯗ Grand Cordon of the Order of the Rising Sun, 2013ꯗ Foreign Associate, 2014ꯗ Sharyaji Ratna Award, 2015ꯗ Honorary Doctor of Automotive Engineering, 2016ꯗ Commander of the Legion of Honor, 2018ꯗ Honorary Doctorate amadi 2021ꯗ Assam Vaibhav asini. Ratan Tatana ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯝꯕ ꯃꯒꯨꯟ ꯂꯩꯔꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔ. Number 1. ꯑꯩꯅ right decision ꯂꯧꯕꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩꯇꯦ. ꯑꯩꯅ decision ꯂꯧꯖꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯗꯨ right ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯩ. Number 2. ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯪꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯡꯅ ꯆꯠꯄ ꯄꯥꯝꯂꯕꯗꯤ ꯅꯇꯣꯝꯇ ꯆꯠꯂꯨ. ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯪꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯞꯅ ꯆꯠꯄ ꯄꯥꯝꯂꯕꯗꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯧ. Number 3. ꯑꯩꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯪꯅꯗꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯍꯪꯕ, ꯃꯤꯌꯥꯝꯕꯨ encourage ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ idea, ꯑꯅꯧꯕ process ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯄꯣꯛꯇꯅꯕ ꯇꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ. Number 4. ꯌꯣꯠꯄꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯠꯇꯅ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕ ꯉꯝꯗꯦ. ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯀꯣꯜꯍꯤꯡ ꯈꯛꯇꯅ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕ ꯉꯝꯃꯤ. ꯃꯇꯧ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯕꯨ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯠꯇꯅ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏ. ꯃꯁꯥꯒꯤ mindset ꯈꯛꯇꯅ ꯃꯥꯡꯍꯟꯖꯒꯗꯕꯅꯤ. Number 5. ꯍꯤꯔꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ serious ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯒꯅꯨ. ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯦꯟꯊꯣꯛꯄ ꯇꯝꯃꯨ. Number 6. ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯆꯍꯤ 100ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯇꯥꯇꯥ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯇꯨꯅ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯡꯊꯥꯅꯒꯅꯤ. ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯁꯥ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯞꯅ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯒꯅꯤ. ꯔꯇꯟ ꯇꯥꯇꯥ ꯑꯁꯤ ꯔꯨꯇꯤꯟ ꯆꯦꯛꯑꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯨꯝꯕꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯕ꯭ꯔꯤꯖ ꯀꯦꯟꯗꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯑꯦꯗꯃꯤꯠ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯈꯪꯍꯟ ꯍꯟꯊꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ICUꯗ ꯊꯝꯈꯤꯕꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 9, 2024ꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯗ ꯋꯥꯔꯜꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯔꯤ. ꯍꯔꯁ ꯒꯣꯌꯟꯀꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯐꯥꯎꯕ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯁ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯀꯟꯗꯣꯂꯦꯟꯁꯇ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤ, ꯔꯇꯟ ꯇꯥꯇꯥ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯕꯤꯀꯣꯟ ꯑꯃꯅꯤ, ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯥꯏꯠꯍꯥꯎꯁꯅꯤ, ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇ ꯁꯥꯐꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯤꯔꯒꯅꯤ. ꯃꯍꯥꯛ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯀꯥꯎꯉꯝꯂꯔꯣꯏꯗꯕ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯧꯔꯒꯅꯤ. ꯔꯇꯟ ꯇꯥꯇꯥ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯇꯥ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯀꯤ ꯒ꯭ꯔꯣꯊꯇ ꯀꯤ ꯐꯤꯒꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯤꯂꯥꯟꯊ꯭ꯔꯣꯄꯤꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯊꯤꯀꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯅ ꯁꯣꯟꯅꯍꯧꯔꯒꯅꯤ.